Kanongstone Social Service Society NSSS kaway naki sentremon ngobha na po nongstone kalayo priang ya kusnam Mahavir Award kaba arpun riu 26th Mahavir Award arhajar arpulai ya kabala ai deka Bhagwan Mahavir Foundation Chennai barkani ka kusnam kalong deka song Pisa kaba Shiphaulak Tyngka harangkat kasernot bat ka momento ke NSSS kala syajid nak benta kani ka award jang ka thup community and social service nak kispa tli ki NGO jang ka ri India baralit ban priang ya ketika khusnam do Father James Anderson Syiemlieh ubadai u director barim jang ka NSSS badu president bathamai jang ka NSSS haka arpulai tarik kunai wing arhajar arpulai hachanai ya ka bala IT no ada usri RN Ravi ulat jang ka Tamil Nadu hapo Raj Bhavan Chennai harangkat ke jingdan lang u founder berki trustee jangka Bhagwan Mahavir Foundation. Nalor u Father James Anderson Syiemlieh laidan rangkat lang u Father Roland Lingdo u President Barim jangka NSSS, u Father Ditender Lingkhoi u Director Bathamai jangka NSSS, bad u Father Sebren Lingdo u Treasurer jangka NSSS. The Bhagwan Mahavir Foundation is pleased to confer the 26th Mahavir Award in the field of community and social service on Nongstoin Social Service Society in recognition of its exemplary service. We hope many would emulate them in the service of society. I request Honorable Governor to kindly present the award to Nongstoin Social Service Society represented by Thiru James Anderson Syiemlieh. Thank you, sir. Kita ni ngidan hang dia apa Chennai. Akan ada Raj Bhavan, ada kajian yang Governor yang Tamil Nadu. Niwan hang dia ban Wan Syiemlieh yang ada award, kaba kan ada Bhagwan Mahavir Foundation. I award ke Nongstoin Social Service Society. Ada NSSS kebagi orang Burom. Di awal sebagai ai sekolah kita ai kini momentum ini sertifikat baru digum ke organisasi yang Nongstoin di mana syajai pak dari kelak bau dan dari India baru kawai kita dapat men di ai mulai di Nongstoin yang Nongstoin Social Society kita tahu itu dari Father James juga director lagi layu ai kita awal di tender daripada director pemerintah di bagi staff yang Nongstoin Society di Meghalaya Peit tidak dapat achievement buat mereka yang layu ini award dan Nongstoin Social Service Society kelapa di India berawal Gubernur yang Tamil Nadu Wan Manai ini award mentara sini di ngai play bagi kirbok dengan Nongstoin Social Service Society bahkan nanglah menteri sistem fisio akan penurai ya social work ada district pada ada jelah berapa bagi kementerian kambang nanglah menteri sistem fisio dan kementerian itu organisasi jengi pada bun di menteri bagi berikan lah banyak anak itu organisasi boleh seperti kandung ada melanjut skill komen bah akan dikasih kan Nongstoin Social Service Society kalau yo ini musnam ni award dekat Bhagwan Mahavir Foundation dekat award ke Mahar pun dia ucap dekat Mahavir akan dikasih apa Chennai Governor House Tamil Nadu kita dapat segmen yang itu baru bekerja berpois yang dekat Hong kami GB members staff job Nongstoin Social Service Society kepada treasury domain pasti yo yang dekat award nak kerja organisation yo ketika award itu kasih kakak Pisa Shillong Tyngka kami mencoba buat ke citation berkini ketika Burom na organisation jungi ya ketika award 8 benar baik ba akan khatam tadi kunai Januari ajar mulai baka jingti bro layo kamaswa hakata ketika April tadi Desember ajar arbar ini aku boleh sebut ni barak kam tamai ketika Bhagwan Mahavir Foundation bagi trustee juga di bala ai ke buat
Rajit yang ni pada kiwei NGOs pada Southly NGOs aki feel prepare bayo ni kawan. Tang ni ketian play shipon play pibar.